Alright, ngikubingelele-ke mthando wezemidlalo ngalesikhathi ngibingelele kuphi nakuphi la ubukele khona-ke uma kuthi-ke usuku lakho lokuqala ukuyona-ke le channel awenze kanje mntana sekhaya awulike ividiyo ebese-ke uyasubscribe kuyona-ke i-channel ungaphinde-ke uciphize i-notification bell ukuze uthole ama-notification ngaso sonke isikhathi-ke uma kukhona-ke ividiyo esifakayo. Sikubekele-ke nje ama-transfer rumors akhona-ke kwi-Betway Premiership sokubhekela laphayana-ke kuyona-ke i-Orlando Pirates-ke udaba oluvelayo kuthiwa-ke i-Orlando Pirates-ke ngathi-ke siyamthola umqeqeshi-ke ozovala-ke isikhala njengoba kuhambe-ke yena-ke uJose Rivero, umqeqeshi okubikwa ukuthi-ke i-Orlando Pirates-ke njengamanje-ke ixoxisana naye, umqeqeshi-ke oseke waqeqesha-ke lona-ke iqembu lakhona-ke laphayana-ke eGermany, laphayana-ke iLeipzig kanjalo-ke neBorussia Dortmund laphayana-ke uMarco Rose naye-ke futhi-ke ongokudabuka khona-ke laphayana-ke ezweni lakhona-ke eGermany. Orlando Pirates-ke impela-ke ifuna ukuzivala ngaye isikhala-ke sakhe-ke laphayana-ke uJose Rivero. Lokho singalindela ukuthi-ke kwenzeke noma yinini since-ke vele-ke igap isivulekile yokuthi-ke ngakhona-ke ucoach ozothatha intambo ekulona-ke ibhakabhaka. Iyona update engiyiphethe-ke njengamanje. Like ividiyo, usubscribe kwi-channel, mina nawe asihlangabezane kwividiyo elandelayo. Nisale kahle.